Pozdrav ljudi, dobrodošli u još jednu epizodu. U današnjoj epizodi ću vam pokazati kako instalirati Tekit Launcher crackovani. Znači prvo odemo na desktop, na Internet Explorer. Ostavit ću ovaj link u deskripciji. Znači ja sam okačio taj link. I ovako odvede nas na Mediafire i kaže Tekit Launcher cracked. Kažemo download. Ovo što kaže, zanemarite to. Ne škodi ništa. Verujte mi. Onda prebacimo ovako na desktop, ovo možemo da isključimo. I pokrenemo ovaj jar file. Sad malo sačekamo da update se ovo. Obično kad skinete Tekit Launcher, ovako na primjer Phantom Gamer. Obično kada skinete Tekit Launcher vi nemate Tekit Lite. Znači imate ovih 1, 2, 3, ovih 5, znači od vanile pa do Tech of the BT. A Tekit Lite, pošto mnogi igraju, ovako samo kucate ovdje Tekit Lite i pretražite. I ovako ovdje će sve izaći što ima neke veze kao s Tekit Liteom. Ima Tekit Lite Plus, Tekit Lite Pro. I znači evo Tekit Lite, kažete ovdje piše install, vi ga instalirate i dobijete ga na modpacku i to je to. Sad da ne bi ulazio, evo čisto ajde da vidite, ali treba modovi ovi da učitaju, malo će potrajati to. Znači evo naprimjer ovo čekamo da učita, sad će to, i sad čekamo samo da učita naš Tekit Lite. Znači samo čekamo da učitaju modove. Ovako vam kao stoji zabagovano, nemojte da mislite da je crashovalo, mislim jeste, ali samo treba učitati te modove kao što sam rekao. Pošto ih ima 66 čini mi se. I sve će to ovako da stoji ubagovano i posle nekog vremena će vam upaliti, ok, evo 78 moda. I kao što vidite sve radi, sve je super. I možete da igrate. Ok, to bi bilo to što se tiče ove epizode. Ako vam nešto ne radi, slobodno mi pišite u komentarima, ali trebalo bi da radi. Či lajkujte, šerujte da drugi mogu da vide. I vidimo se u sljedećoj epizodi.